el alma y corazón te adoraré. Conmigo puedo ir sido su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón te adoraré, adoraré. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Dale la adoración, dale la adoración, dale la adoración, dale la adoración en esta noche. Y alaba y glorifica su santo nombre por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su llenura. Glorifica y alaba el nombre de Dios en esta noche. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Gloria, gloria, gloria a Dios. Un corazón agradecido no deja su boca cerrada. Un corazón agradecido, aún cansado. Gracias mi Dios, gracias mi Dios, gracias mi Dios, gracias Dios por todo. Gracias mi Dios, gracias mi Dios. Un corazón agradecido, un corazón agradecido, un corazón agradecido, un corazón agradecido, un corazón agradecido. Demuestra ese agradecimiento. Gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su gloria, y a su gloria. Aleluya. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esa noche y sea cada uno más que bienvenido en esa noche, en este culto de alabanza, de adoración y de agradecimiento. Es decir, que no podemos estar quietos. Amén. Con nosotros, con la lectura de la palabra, nuestra hermana Paulina Benjamín. Gloria a Dios, vive para siempre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por su misericordia, porque por su misericordia estamos aquí. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Quizá tú pienses, no tengo nada que agradecerle a Dios porque yo no pedí nacer, pero ya estás aquí. Y mira atrás y verás qué diferencia tan grande hay. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Leemos la palabra de Dios en el Salmo 37. Vive para siempre, Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos honra y gloria, Dios. Rey de reyes tú eres y Señor de señores. Aleluya. Vive para siempre, Dios. Salmo 37. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos desde el versículo 1. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y hacer bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Gloria a Dios. Vive para siempre, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Aleluya. Oh, bendito tu nombre, Señor. Oh, Dios de la gloria. Abre nuestra mente, Señor, para entender y comprender las maravillas que tú tienes para tu pueblo, Dios. Para entender, Señor, que solo dependemos de ti, mi Dios. Que tú haces, Señor, todo para tu pueblo, todo para nosotros, Señor. Enséñanos a confiar en ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos del camino, Dios. Porque solo en ti, mi Dios,
tenemos todo lo que necesitamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia cada día, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ingrid por aquí. Dios dice en esta noche, deleítate en mí. No sé cuál es la petición que tú tienes en esta noche en tu corazón o cuáles son las peticiones. Dios dice, deleítate. Deleítate no en la necesidad que hay en tu corazón, sino deleítate en Él para Él conceder las peticiones que hay en tu corazón. Amén. Deleítate en esta noche. Con nosotros, con las alabanzas, nuestro hermano Lauren Yanti. Y siga alabando a Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Señor. Gloria a Jehová. Tata Santo, nos alabamos, glorificamos el nombre del Santo Dios. Maravilloso Señor Jesús, grande bondad Jehová. Gloria Señor Jesús. A noite, Tata Celestial, me estava dirigindo alabança, Senhor. Oh, Tata Celestial, me pedimos, Senhor, ungir-me, Tata Celestial, como o Espírito Santo, Tata. No la me canta, Señor. Oh Dios, con sangue de Dios, Tata Celestial, me pedimos, Senhor Jesus. Laga o Espírito Santo, Tata, ungir-me, Senhor. Oh, alabança, Senhor, tá subir, Tata Celestial, dentro presença de Jeová, maneira ofrenda o reduche, Senhor. Tata Celestial, me te arababo, glorificabo o nome do Santo Deus. Grande botar, Senhor. Grande botar, Jeová. Grande botar, Senhor. Glória, glória, Senhor. Alabança, Jeová. Minha alma te alababo, Senhor Jesus. El humano, se você não está cantando, não está cantando para Deus. E onde que bem cansa, a sabumão começa a bater, e tu le cansancio não está bem. Para você alabar o Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus vivo, Deus que está dentro do cielo. Aleluia, glória, Senhor, maravilhoso, Senhor Jesus. Eu vim aqui para buscar poder. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, llena-me com fuego de altar. Senhor, llena-me com fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname, con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder, Señor, lléname, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname. Mueve inicia, mueve pouvoir. Mueve inicia, mueve pouvoir. Seigneur, remplis-moi avec du feu au terre. Seigneur, remplis-moi avec du feu au terre.
avec divers hôtel, avec divers hôtel, avec divers hôtel. Seigneur, remplis-moi avec divers hôtel, avec divers hôtel, avec divers hôtel. Seigneur, remplis-moi. Moi viens ici à moi viens chercher pouvoir. Moi viens ici à moi viens chercher pouvoir. Seigneur, remplis-moi avec divers hôtel. Seigneur, remplis-moi avec divers hôtel. Avec divers hôtel, avec divers hôtel, avec divers hôtel. Seigneur, remplis-moi avec divers hôtel, avec divers hôtel, avec divers hôtel. Seigneur, remplis-moi. Je viens aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de allá. Señor, lléname con fuego de allá. Con fuego de allá, con fuego de allá, con fuego de allá. Señor, lléname con fuego de allá, con fuego de allá, con fuego de allá. Señor, lléname con fuego de allá. Con fuego de altar, Señor, lléname, con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname, avec divers hôtel, avec divers hôtel, avec divers hôtel, Señor, lléname. Gloria Señor, gloria a Jehová. Lo mandan por Chinta Orlando. Todo está pasando el Loman Axel. Gloria a Dios. Dios bendiga mi hermana. Dios bendiga mi hermana. Quem está viva? E na seu nombre, avec différents hôtels, com fogo de altar. Amém. Glória a Jesus. Dia mais nós estamos agradecidos a Deus para a noite preciosa aqui. Amém. Serviço de oração. E me está dando importância em todo esse serviço, pero o serviço jamais é amianto, me não sabe de minha irmã, me torna mais importante de serviço aqui. Amém. De como passou de verdade, todo esse serviço não bota bem, bota receber, Deus está papia, pero ora jamais chega. Você saco, você tem hora e meia, 2 horas, mais ou menos, para você clamar a Deus, para você tomar o tempo, mas para Deus está bisa, para você deleitar, aleluia, na Deus. Amém, aleluia. Então, einang Deus por aleluia e por quebrar tudo cadeira na pastor já botem tempo suficiente ou por papel com Deus. Amém. Glória a Jesus. Dia mais, Deus está bom, Deus está precioso. Amém. E bom vir em casa de Deus à noite. Amém. Glória a Jesus. Nós temos visitante mesmo de nós à noite. Seu nome está Braulio Hernández Bautista. Onde está Bautista? Alza la mano, amén. Gloria a Jesús. Bienvenido, aleluya. Gloria a Jesús, alabanza al Señor. Dios te bendiga ricamente y siempre la puerta en esta iglesia siempre está abierta para poder venir y seguir recibir la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Esta pide para hacer oración también. Y prometo que el servicio termina hoy noche. Nos pide que hermana Ingrid por hacer oración para que acepta a Cristo de su corazón. Alabanza al Señor. Poderoso Jesús. Aleluya. Qué precioso. Amén. Gloria a Dios. Palabra de Dios está nos. Ora com alma bisa. Hasta prometo que abre sua boca. No momento que pensa acaba de aceitar Cristo, já é angana de enxergo, já alanta para acaba. Na começa a bula, na começa a festa. Amém. Pastor, está contento. Viaja mais. Já Deus, aleluia, a resgatar alma fora de maneira de inimigo. Amém. Glória a Jesus. No momento aqui, inimigo já está rabia, está bravo, pastor, já ela perde alma. Amém. Pero não está contento e também Cheiro está contento, pastor, e a alma aqui já está ganhando para Cristo. Aleluia. Alabanza al Señor. Nos está siguiendo con nuestro hermano Laurent Gentil con el siguiente alabanza. Gloria al Señor. Lo mandan por la pala. Oshel por pasar de landi. Pasen en trabajo de Dios. Gloria a Jehová. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y honra. Padre, en esta hora te presentamos las ofrendas, Dios mío, y los diezmos están en tus manos. Manifiesta tu poder en cada uno de ellos, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria Señor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. Viva la viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. E viva Cristo, e viva Cristo. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva esperanza, viva el amor. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva Cristo, e viva Re. E viva
viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Rey. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. La gloria menos palabra, la nos cinta romana. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y algo palabra de Mateo capítulo 21. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Precioso estar en casa del Señor. Mateo 21. Mateo 21. Por favor, Javi y Mike, de Joel para mí, please. Versículo 18. Matthieu 21, verset 28. Glória a Deus. Fíjame, bro. Glória, Senhor. Trata de usar bem o papiamento. Acostumar a predicar por isso em espanhol. Mateo 21. Nós está traduzindo para... Sim? Habla espanhol? Glória a Jesus. Siga para Deus, irmão. Continue a adorer bom Dieu pour nous. Deus está aqui na presente. Bom Dieu là, il est présent dans mitano là. Mateo 21, 18. Meu irmão, entende? Matthieu 21, verset 18. Não se lê essa palavra em nome do Tato e do Santo Espírito. Agora, sumanice, hora que ela volve na estado, ela é a Hamburg. E mirando palo de figo, para de caminha, ela vai na G, e não é nada na G, senão blate só. Ela visa e palo nunca mais lobo não volve de uma fruta. E me sobre palo de figo a seca. E ora que discípulo a mira essa aqui, não queda admirar e apuntar. Tá com o palo de figo a seca me sobre assim, né? E Jesus contestou bisa não, de verdade me tá bisa boso. Se você tem fé e não tá dúvida, não somente boso lo por hasi lo que aguardo assim com o palo de figo, mas hasta se boso bisa e ser aqui, se que tá ordenando e tirar de la mão, esse é o sucede, e tudo o que você pede em oração, com fé, você lo receber. Amen. La parole là, non pas petite là, avec cet esprit-là. Matthieu 21, verset 18. Non, demain matin, en temps, il a tourné la ville de Jérusalem, Jésus était grand. Il était ouais, il y a un pied fixe France, bon route là, il poché bon côté. Mais c'est fait assez, les jeunes, les ça, Jésus dit pied fixe France là, ou pas jamais donné encore. Même les pied fixe France là, chercher. Les disciples ouais ça, ils pas manqué saisi. Ils dit comment pied fixe France là fait venir chercher un petit moment. Jésus répond yo, ça m'a dit nous là c'est vrai oui. Si nous avons confiance dans bon Dieu, si nous pas gain doutance dans que nous, c'est pas seulement ça qui arrive pied fixe France là, nous t'a fait, mais nous t'a qu'à dire mon ça, où était quoi là, aller jeter quoi dans la mer, ça t'a fait vrai. Si nous avons confiance dans mon Dieu, nous recevrons tout ça dans mandel les la prière. Glória a Jesus. Na Marcos também, Jesus. Na Marc 11. Nós também mesmo não é mesmo barreira. Acontecimento aqui. Na Marcos, Jesus. Na Marc 11. Versículo 12. Verset 12. Pero aqui tem pouco de diferença. Lá tem petite différence. Na Mateus, é palo a seca, mesora. Na Matthieu, ele diz que Pierre fique pensando de ser même côté. Na Marcos, Jesus 12. Na Marc 11, verset 12. Tem na 14. Vive no verset 14. É também licionar palo.
Di madichone E pied bois. e também se discípulo lang atende isso aqui. Di disciples pour entendre ça. E no versículo 20, Dans verset 20, ele diz: imagina ora não estava a passar, na mira que palo de figo a seca for de raiz. E ora e Pedro acorda e abisse: Rabi, até palo de figo que vai maldicionar a seca. Jesus contestaram: tem fé em Deus. De verdade, me tabisa bolso. Quem cubisa é ser aqui, seja que está fordenando e tirar da mão e não dura em seu coração, mas quer lo que é tabisa, também sucede esse lo guardo assim. Mas me tabisa bolso, tudo o que bolso pede, ora bolso está assim oração, quer que bolso está receber e lo vira de bolso. dans verset 20, il dit, dans demain matin, bien bonnet, en temps, il t'a passé sur route là, disciples ouais, Pierre fit France là, c'est chez Jouk dans racine. Pierre vient songer ça que t'es passé. Il dit Jésus comme ça, maître, gardez Pierre fit France où t'es madichonné, dit chercher oui, laisse ça, Jésus prend la parole, il dit yo, c'est pour nous toujours qu'il y ait confiance dans bon Dieu. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Si yon moun dit mon ça, où était quoi là, al jeter quoi dans la mer, s'il pas gain doutance dans quel même, s'il gain ferme conviction, ça le dit a gain pour arriver la pour arriver vrai. C'est pour ça moi dis nous tout ça m'a demandé les nables la prière, si nous gain confiance, si nous gain ferme conviction, nous recevoir déjà non mais non na ouais l'arriver oui. Amém, irmão? Aleluia. Nós estamos aqui de Mateus e Marco, Lá no Cababué, na Matheus e Marc, acontecimento aqui de palo de figo. na Bué raconte réponse pied fi constant. E desse de Marco me dá conselho, Na Marc não acaba conseguindo. pastor, é também isso que dia passa, sumani se ora la bini, Ele estava vindo passé e jour passé. Ora Ou lá- ele retourné. ora la pronunciar é maldição, Ele prononcé Madichon, nada não passa. rien pas de passé. Of den vista de apóstolo, nada não passa. Dans vieux apôtres, rien pas de passé. Na tendência aqui, Vous entendez ça? pero não hala na atenção. Mais il pas aller attention yo. De outro dia, quando estava da passa, back e nome de palo a seca, Dans l'autre jour, pendant qu'il passé, il y aurait pied bois sèche. e ora na reaccionar, C'est laisse à réactionner. ora na mira o resultado Ele- de maldição. Laisse à ouais résultat Madichon. E porta é hora na a compreender. C'est laisse à yo capable de comprendre. Ou porta é hora e na a querer. Ou bien peut-être c'est laisse à venir quoi. Alabança na Senhor. Ah, Jesus. Roman, se me tá mira, é lo qual me tá pedir Deus pe, Et frère, si moi ta ouais, ça moi demander bon Dieu pour lui, não tá fé. c'est pas la foi. Se me tine de mi mão, Si me gagne la même, não tá fé. c'est pas la foi. Fé tá querer La foi c'est quoi? lo que não tinha ainda, C'est un bagage que vous pas que jamais gagner kounya, pero bota querer que botine. mais on croit que vous pas le gagner. Bota querer que vai receber. Ou croit que vous appréciez voilà. Eta bisa de Marcos Jesus, Dans Marc 11, il dit, versículo 23, dans verset 23, quem cobiça é ser aqui, n'importe monde qui dit mon ça, seja que está fordenando e tirar dentro da mão, retirer quoi là, agiter quoi dans la main, e não duda dentro seu coração, s'il pas gain doutance dans quel, mas quer coloque esta bisa também só de, même s'il pas gain ferme conviction, esse lo guardo assim pe. ça dit à gain pour arriver. Amém? Glória ao Senhor. Esta Glória a bisa Deus. bota pedir, Nous va demander, bota ordenar, va ordonner, sem dúvida dentro do coração. sans pas douter dans cœur. E eu pedia não está dúvida. En pile fois nous a douter, Nota que Deus não pode fazer trabalho. c'est pas bon Dieu qui para faire travail là. Se o trabalho não está realizado ainda dentro da vida, Si travail ça para réaliser jusqu'à maintenant dans la vie ou, é falta nunca de parte de Deus. il pas manquer rien dans partie bon Dieu. Essa é uma dúvida nesse. On pas capable douter dans ça. Se ainda o trabalho não vai ser dentro da vida, Si jusqu'à maintenant travail ça pas fait dans la vie ou, bom não receber on sanidade, pas recevoir la guérison, bom não receber on liberação, pas recevoir
recevoir libération. Pour nous recevoir Ou pas yenura. recevoir double dimension. Pour nous avoir victoria. Ou pas prendre victoire. E falta nous sentar de banda de Deus. Et faute ça, il va sortir dans le banda de bon Dieu. Deus está fiel Bon Dieu, il est fidèle. e verdadeiro. Et il est Se vérité. ele está assim algo, Et si vous dites la fait un bagage, está assim. la fait. Então, se falta da cerca, abo Faute là sortir dans vous-même, e ami. dans moi-même. Se você de acordo, diz amém. Si on a d'accord, dit Amen. Se você de acordo, diz amém. Si on d'accord, dit Amen. Amém, irmão. Amen. Glória ao Senhor. Gloire à Dieu. Quanto quer que Deus está sana? Combien de gens qui croient que bon Dieu a fait guérir? Quando tem ou mais enfermidade à noite. Combien de gens qui gagnent une maladie ou plus maladie à soi? Uma pessoa só, dois, Un seul monde? três, quatro, cinco. Amém. Quatro. Glória a Jesus. Deus está sana? Bon Dieu guérit? De como nós recebemos sanidade? Pour qui sort par recevoir la guérison? De como nós recebemos sanidade? Pour qui sort par recevoir la guérison? Et par là, il est presque arrivé. Il a marché un petit peu plus. De como nós recebemos sanidade? Pour qui sort par recevoir la guérison? Que mo bisame? Qui est capable de dire? A se não está bom, de como se não está mal, nós recebemos sanidade. Ou même qui bon, comment faire un monde qui est malade là, il va pas recevoir la guérison. Fé, La foi. tem vontade de Deus para andar Volonté sano. bon Dieu, on est capable de guérir. Tem vontade de Deus para andar sano. Volonté bon Dieu pour guérir. Tem ainda pensa que Deus adune castigo aí. Nous pensons que c'est bon Dieu qui va punition ça. Pode ter uma a noite pensa assim. Il y a un monde qui pense ça à soi. Tem bien da ponte romang. Des fois, je demande un frère. Deus possa nabo. Bon Dieu est capable de guérir. Se tem sua vontade de sanami. Si c'est volonté, les gars guérir. Tem vontade de Deus. C'est volonté bon Dieu. Conosco possa que tem vontade de Deus. Comment on est capable de faire connaître c'est volonté bon Dieu? Sua palavra da Bíblia fez 2000 anos atrás, ela sanava o caba. Parole dit, fait 2000 ans passés, il guérit déjà. Deus pode usar duas coisas. Jésus dit, débat. E hecho que não está sanar, Bagaille qu'il faut pas guérir, não tá falta de Deus. il pas sorti dans bon Dieu. Non. E de dois, Deuxièmement, tá vontade de Deus para botar sanar. c'est volonté bon Dieu pour guérir. Amém, irmã? Amen. Esse aí tá sem dúvida. C'est un bagage qui sans doute. Sem dúvida. Sans doute. Tá vontade de Deus. C'est volonté bon Dieu. Bom, não pode ser oração. On va pas faire prière. Deus se boque sanami. Bon Dieu s'ouvre les guérir moi. Deus tá gosto de oração imensa. Bon Dieu pas aimer prière ça ou même. E tem que sumar nas orelhas assim. Mais dans oreilles comme ça. Deus ora muito que tem. Là où tout le monde parle entendre. Você botar orando não conforme a palavra de Deus. On va prier qui pas conforme avec la parole bon Dieu. Tá é vontade de Deus para receber sanidade agora aqui. C'est dans volonté bon Dieu ou capable de recevoir guérison kounya. Amém, irmã? Amen. É devido a tudo o qual vou pedir Demandez tout son mandé e vou querer et au quoi e não duda dentro do coração, on va douter dans cœur mas querer colocar a bisa também só de. et quoi ça au dia il va arriver. Esse é o guardo assim pé. Il la fête pour vous. E botar ora para persona. On va prier pour mon nom. Ah, pero tem me dor de cabeça. On va dire ah jusqu'à maintenant me fait mal. Se você não tem mais, você tem fé, toch? Si vous pas gagner encore, vous pas gagner la foi, vous pas besoin de gagner la foi. Feta querer Et la foi c'est que vai receber, et le recevoir. lo qual como não tá mira ainda. Et ça que vous pas chamou kounya. Se me dá mire, Si Muel, e te caba, me não tem fé. il a déjà gagné la foi. Irmão, tu compreende? Nous comprenons? E tem bien me tem hopi yamar. Il y a un pile monde, jusqu'à maintenant, il y a un pile Hopi appel. duele, hopi yamar. Moi, il y a un pile doué, un pile quoi? Ah, moi, il y a un pile regret. Amém, irmão? Amen. E bien nós está um ayuno de dia, On a fait une prière un jour, 2 dias, un jeûne 2 jours, de dia de 3 dias. jeûne 3 jours. Precioso. Précieux. Então acaba de ter tiro humano te expressar. Il y a un monde qui expressé yo. Ai, mas quer que não ia nada de ayuno aqui. Ah, me pense me d'apprendre pour lire dans jeûne ça. Ela tira tudo su ayuno a fo. Libre tout jeûne, il mettait du vrai jeté. E não tá mire, Li Powell,
e não tá querer que ela recebia. Pas quoi qu'elle recevoir. Se botar mire, Si ou elle, não tá fé. c'est pas la foi. Fé tá, La foi c'est querer sem mira. quoi sans ouais. É de Quoi sans ouais. pedir. Je lui dis, Em nome do demande, nabo. ma baou. Vai juna, vai poner diante de Deus. Ou fait jeûne, ou mandez bon Dieu, Botar querer. ou quoi. O pastor botar justificar. Parce que ou crucifié, E vai clamar dentro a oração, dentro a jejuno e clamor. ou relais dans jeûne dans prière, É tá dibo. lycée pour vous. Se vou expressar depois de vigília. Sous expression après Depois, veille de nuit, hein. depois de ajuno. Après jeûne, hein. A cultura são da precioso, mas querer a bebida de bautismo, a bebida Oh, le service est tellement précieux, moi je pensais me rempli. vai ser a boa oração com dúvida. Ou fermer prière là avec doute. Vai ser a boa ajuno com dúvida. Ou fermer genou avec doute. Amém, romana. Amen. Batungu querer de meu coração que vai receber. Ou de quoi dans cœur ou que recevoir. Ela maldiciona e palo, fala que era verde. Il m'a dit choné pied bon hein. Il était vête. Ela que era verde. Il était vête. Amém, romana. Amen. Pero palo tava maldiciona. Et pied bois il m'a dit choné. É discípula não mira nada. Et disciple pas trouver rien. Botar tá aqui que Jesus está fazendo. Il dit ah, qu'est-ce que Jésus a fait là? Para promenta tempo de fruta de palo, Première fois il était dans pied bois, a gente maldiciona e palo, il m'a dit choné pied bois é para que era verde. et pied bois il était vête. Na reacciona ou na mire palo seca sumanise. Après ça, on vient réactionner les ou pieds bois séché. Na querer sumanise ora na mira. Yo vient quoi, les vient ouais. E te bisa, PCM te bisa bosso de 24, C'est ça que il dit dans 24 là. C'est pour ça moi dis nous de 24, dans verset 24. PCM te bisa bosso, C'est pour ça moi dis nous tu lo que bosso pidi, ora bosso ta hasi oração, querer que bosso ta receber e lo vira di bosso. tout ça n'a dit, tout ça n'a demandé les n'a la prière, si nous avons une ferme conviction, nous recevrons déjà na ouais ça rive vrai. Amém, romana. Amen. E te bisa en espanhol, portanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pues de oración no está pedir. Dans la prière, n'a demandé. Para receber de Deus, Pour capable recevoir bon Dieu, botinho pedir. ou demander. Como te pedir? Comment on demander? De oração. Dans la prière. Tu lo qual vou pedir orando, haciendo oração, Tout ça on demander, leur prier, à faire la prière. e vai querer que vai receber Quoi que vous recevrez, está vivo. lui c'est pour vous. Alabança na Senhor. Amen. Amém, romana. Amen, frère. Pues botinho declarar se botar querer. Vous devez déclarer que sous quoi? Amém. Amen. Não declarar incredulidade. Pas déclarer incrédulité. Querer que vai receber. Quoi que vous recevrez. Mas sinto candela me diabo, sim, me tem recebido nada, pastor. Moi senti différent. Ah, je dis à moi de recevoir. Ah, pasteur, rien. Vai receber. Ou recevoir. Querer. Quoi? Agora, glória a Jesus. Glória a Deus. Em Jeremias 4, Dans Jérémie 4, glória ao Senhor. Quando come a noite. glória a Deus. Jeremias 4, Jérémie chapitre 4, versículo 3. verset 3. De duas partes. En deuxième partie, hein? Tira papiamento, não? Jeremias 4, Jérémie chapitre 4, versículo 3 é de duas partes. verset 3 dans deuxième partie, hein? Então ele é na espanhol primeiro, depois papiamento, depois creol. É de duas partes, também está arad campo para vosotros e não sembréis entre espinos. Na papiamento também está plug botera que não aguardo cultivar nunca e não sembra caminho da tim sumpinha. Il dit É de duas partes.
Fait bois neuf, pas planté, non piquant. E tabi sa kinang, Il dit là, pabo plug botera, il dit pas planté, rabreté. arat campo. Allez dans fait jardin. Si você vai plantar rumanang, Si vous voulez planter, botin ku plug etera prome. vous devez faire terre. Saka barranca nanga fo, of Vous no? retirez roche, vous mettez dehors. Glória na Senhor. Regardez. Saka raiz de outro mata nang afo Vous prome. retirez racine, l'autre pied bois, vous mettez dehors. Of no rumanang. Amen. Glória ao Senhor. Se tem pali sompinha, botin ku kita nang prome. Si il est piquant, vous supposez retirer avant. Botar limpe terreno prome, cap. Nettoyer terre avant. E depois bota plug etera. Après ça, vous pouvez rabrer terre. Saka pedra nang prome. Vous retirez pied, roche. E tabi sa plug botera. Fait bois neuf. Arat campo. Et puis pas planter non piquant. Alabança Jesus. Plug botera também é uma palavra de Bisachem já. Si. Abel, disse a mesma palavra agora. Sim. não? Plug botera. Rabrer terre. Plug botera. Rabrer terre. Plug botera. Rabrer terre. E na espanhol tá arat campo. Rabrer terre. Amém, Romanan? Amen. Plug botera. Rabrer terre. É ter da boa coração. Et terre qui dans cœur là. Ah, botar acesso na boa C'est coração. vous même qui compte cœur. Ah, botar controle na boa C'est coração. vous qui contrôle cœur. Ah, botar decidir que como botar lá dentro da boa coração. C'est vous qui vous décidez qui ça va rentrer dans cœur. Amém. Amen. É palavra de Deus testemunha. Parole bon Dieu c'est plante là. Espírito Santo te água. Saint-Esprit bon Dieu c'est de l'eau. Pero ah, botar decidir que botar com boa coração. C'est vous même qui décidez qui soit recevoir dans cœur. Se botar abrir para Deus, sim ou não. Si vous avez ouvert pour bon Dieu oui ou non. Ah, botar um plug inteiro de C'est boa vous coração. même qui pourra abréter dans cœur là. Bom, nós sempre mesmo sompinha. Ou pas planter dans mi-temps piquant. Tiene que ministrar. Il y a un qui Tiene administrer. que dar passo, não. Il est capable de faire des pas. Pero tem pedra dentro do Jusqu'à terreno. maintenant, il y a roche dans terre. Tem sompinha dentro do Jusqu'à terreno. maintenant, il y a piquant dans terre. Alabança na Senhor. É no trabalho e orei. Il n'est pas prêt à aller comme ça, non frère. Ante não botar nhabo que coisa não tem resultado. C'est là où il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. E botar cair dentro dúvida. Vous pouvez tomber dans le doute. Mas se plug eterno de meu coração Vous promete. avez raboué qui dans cœur la première. Alabança na Senhor. Amen. Lá que Deus trata com Eden. Quittez bon Dieu traiter en dedans. E lo qual Deus trabalha Deus se trata Eden. Quittez bon Dieu traiter avec en dedans. Tá orgulho. C'est orgueil. Amém, Romanang? Amen. Não reconhecer. Ne pas reconnaître. Não aceitar. Pas accepter. Alabança Jesus. Quando tem amigo da igreja? Combien de monde qui gagne des amis dans l'église? Quando tem inimigo da igreja? Não? Combien de monde qui gagne ennemis dans l'église? Quando tem amigo da igreja? Combien de monde qui gagne des amis dans l'église? Amém. Alléluia. Romana, não droga, não espantame. Pas douter, n'a pas de temps. Glória ao Senhor. Regardez. Amém. Amen. Botar durf, botar atrevi, botar durf, de bisa bom amigo. Bisa me error não? Raison d'accord pour dire que gagne des amis dans l'église. Botar durf, bisele. Ou capable raison pour dire ça? Eh? Glória a Jesus. Gloire à Dieu. Bo amigo sabe bo falta não? Les amis ont lui manqué ou? Non, si vous manquez, falta ou? S'il manque ou? Les amis ont conduit lui manqué ou? Amém. Senang kayo beringan. Bom amigo da bisabo, Dani, e coi cinco baixos não bom. Ele diz que ei, só a pé pas bom. Bora do espaço para do nabo esse. Ele o cabal espaço para o sato. Agora você não. O cabal diz não. Amigo Deus. Mas mesmo avec bon Dieu. Agora tá abre bom mês para pro bisabo algo. Ou bien o cabal ouvrir ou même pour dire pour quitter le jour um bagay. Que tá ajudado é hora ei. O cabal bedeu lessa. Aqui botar bom amigo. Não alguém um bons ami. Não, pera, Nancy, modesto, não pode namorar só, não, abafaia. Lá, modesto, mon cher lá, eu feio. É amigo tem liberdade e cubo. Tem ami que tem liberdade avec. É para ajudar plug eterna de meu coração. Ele capaz de aburreter naquela lá. Alabança do Senhor. Glória a Deus. Amém, Romana. Amém, frère. A foi primeiro dia que sabe se vai quebrar amistade com ele. Ou bien premier frère de ça ou caser amis ça. Glória ao Senhor.
Gloire à Dieu. Orgulho é algo difícil, ou não? Orgueil, c'est bagay qui difficile, oui ou non? Nós gosta gente, porque nós costam bom. Nous aimons les gens qui nous bagay qui bien. Asa se não ganha nós gosta ser, ou não? Même les gens qui menti ou aimé ça, pas vrai? Isso é camisa que dá bonete. Il dit chemise ça elle est très belle. Acaba que dá bonete. Il pas très belle vrai. Alabança ao Senhor. Você sabe a camisa não é que dá bonete, mano, Axel. Et me dit après Axel, chemise ça pas fort bien mais. Tá aí a luz, pastor, tá a minha camisa. Pasteur, c'est dans tête moi. Envidioso é tata perceita bisame que dá bonete. C'est vite bon Dieu ça fait la dim ça. Alabança ao Senhor. Gloire à Dieu. Plug é terra de meu coração. Vous êtes dans cœur là. Você busca fé já vai ter manhã. Vous capable chercher la foi jeudi à pour demain. Se tem em pedra não começa a mover. Si jusqu'à maintenant on gagne roche qui pour mouvementer là. Usa a fé para mover ça que não promete. Utiliser la foi pour capable mouvementer lui. Saca son pena que promete. Retirer roche là. Retirer piquant. Você pode entrar qualquer ajuda que você. Vous capable rentrer dans n'importe jeune gouverneur. Pero que son pena ei não te ajuda com nada. Avec piquant ça, il va capable de pour rien. Você que você tem. Ou connaît guerre. Você que tem não. Ou connaît là. Trata com ele. Traiter avec. Deal com ele. Retirer lui. Quitter. Retirer. Dar passo de fé. Reforme la foi. Depois On parle de la foi. e depois querer Deus. Après ça, on quoi mon Dieu? Para outra coisa não. Parce que tout bagaille ça. Para unção. Onction. Para llenura. Pour dimension. Alabança ao Senhor. Alléluia. Amém, irmã. Amen. Daniel 9. Daniel chapitre 9. Deus se vai arar campo, Soit aller dans. se vai plugueteira de meu coração, Non. solamente Suavemente, querer amor, Seulement quoi qu'on y a. querer que libertar. Quoi que liberté. Daniel 9, versículo 20. Daniel 9, verset 20. Alabança ao Senhor. Gloire à Dieu. A vontade de Deus para llenar a vida. C'est volonté de Dieu pour remplir la vie ou? Quanto não tem bautismo ainda? Combien de monde vivent le baptême Saint-Esprit? On Qui passe. pas qu'on ait baptême Saint-Esprit qu'on y a? Digo não. Pour qui ça non? Mis amis. Dis-moi. De como não receber? Pour qui ça va pas recevoir? Abrir? Mis amis, Medil. mana? Não espanta, não espanta. Va bien pas pas. Digo não. Pour qui ça non? Fé? La foi. Digo não. Pour qui ça Abrir? non? Você plugueteira ainda? Les besoins retirer Digo não. raboureté jusqu'à maintenant. Pour qui ça non? Vou querer? Ou quoi? Deus que nabe? Bon Dieu parole. Deus não falta de Deus. On va manquer bon Dieu. Glória a Jesus. Gloire à Dieu. Vamos estar convencidos Nous convaincre que Deus quer ungir a noite. bon Dieu est capable de remplir oiseau. Vamos estar convencidos Ou capable de convaincre que Deus quer llenar a noite. bon Dieu est capable de remplir oiseau. Amém, irmã. Amen frère. O bebê me gusta vai de parte se nós tem falta se ou não. Bah pile fois m'ba mais al bay dans partie que si ou que sou gen manque ou of non Porque facilmente nós tem dúvida. facilement ou gen doute. E não aceitar a misericórdia de Nous Deus. pas accepter miséricorde bon Dieu. Alabança ao Senhor. Gloire à Amém? Dieu. Tá pensando, me gusta enfatizar isso aí. Ça peut-être ça m'a jamais reventir by ça. Nós gusta coba busca e o isso já de racaba. Nous besoin remet fouiller zo. Fouiller tous ces eaux qui gagnent. Hermano Paulo. Frère Paul. Te sempre trata de explicar bem hoje. Que nós estamos trobando de receber. Non. Ah, esse botem medo sobre pensar que vai receber que seja. Amém? Lá, oui, Também tem um perdão, rol, também tem um rol. C'est un Sim. rôle. Daniel 9:20, Dans Daniel 9, verset 20, nós temos que terminar aqui não. nous allons terminer, nous allons finir. Diz, agora, mientras me estava a papia e assim oração e confessar-me pecar e é pecado de meu povo Israel e estava a apresentar-me suplicar diante do Senhor, meu Deus,
na favor de ser usado de meu Deus. Mientras me estava da papia ainda em oração, o homem Gabriel, quem me amira de visão anteriormente, a vir cerca a mim, ora me estava morto cansado na hora de ofrenda de tarde. Moi t'ai parlé toujours dans la prière. Moi t'ai parlé toujours dans la prière. Moi t'ai reconnaître péché mieux avec péché peuple Israël là. Peuple moyen devant bon Dieu. Moi t'ai demandé Seigneur bon Dieu moyen grâce miséricorde pour monde qui a pas pour lui. Oui, moi t'ai parlé toujours dans la prière les Gabriel ange. Moi t'ai ouais dans première vision voler descendre côté moi t'ai c'est là yo te kon fait offrande bête à soya. Amen, Romana. Daniel te bisa den oração. Daniel dit non la prière, Den clamor. non réel. Papiando ainda, Il t'a parlé jusqu'à maintenant. e angela parece que contesta. Les anges là te paraît pour par réponse. Amen. Amen. Precioso, ou não? C'est précieux oui ou En non? Daniel 10, versículo 2. Dans Daniel 10 verset 10. Nós vemos outro momento que Daniel está buscando a Deus. On a ouais un moment que Daniel t'a cherché bon Dieu. Está dizendo em Daniel 10, versículo 2. Dans Daniel 10 verset 2 il dit Dengue dia nang e a mim, Daniel estava a ter rau 3 semanas largo, ter rau 3 semanas largo. Amen. laisse ça moi même Daniel moi passé 3 semaines dans gros la peine. Amém. Estuve afligido por espaço de 3 semanas. Il était affligé parce qu'il était passé 3 semaines. Me não come comida doce, ni carne, ni vinha, não adrenda minha boca, tampouco me não usa nenhum sort de ungüente, te hora cultura e 3 semanas a querer cumprir. Moi pas manger aucun bon petit manger ni aucune viande, moi pas mettre un goutte de vin dans bouche moun, moi pas passer l'huile senti bon sous moi pendant 3 semaines ça yo. Dus Daniel 3 semanas ayunando aqui na buscando Deus. Daniel 3 semaines fait jeûne là et chercher bon Dieu. Afligindo sua alma. Il affligé non ni. Dentro Daniel 9, está clamando ainda e dame angela parece que contesta. Et puis dans Daniel 9 là il dit la prière jusqu'à maintenant rien pas de jeûne et anges te paraît devant. Dentro Daniel 10, Dans Daniel 10, está morrendo, glória a Deus. Dentro Daniel 10, versículo 12. dans Daniel 10 verset 12, Amém. Nós estamos aqui não. nous voyons là, E angela parece, les anges te paraît. ele avise, Il dit, não tenha medo Daniel, para somos fora de promedia que vai pôr no coração para compreender isso aqui e para humilhar o mês lá de Deus, boa palavra eu entendi e me bem como contesta, riba boa palavra não. Mas o príncipe de reino de Persia estava estrobando 21 dias largo e mira, Miguel dia príncipe principal a vir ajudar-me para sombra minha queda aí não cerca do reino de Pérsia. ou pas besoin de Père Daniel, bon Dieu te tendé la prière ou là depuis premier jour. Ou te prend décision soumettre ou devant bon Dieu. Bon Dieu ou pour te arriver bien bon comprendre. C'est peut-être la prière ou là moins vinn ba ou réponse bon Dieu. Ange chef pays perse là te kembe tête avec pendant 20e jour. 21 jours. Après ça, Michel, yon chef Zan bon Dieu yo vinn porter me secours parce que moi pour compte moi dans pays perse là. Deus, for de promedia, Depuis premier jour, Deus escuta. bon Dieu t'entendait. Tudo o qual vou pedir em oração creyendo Tout ça demandé dans la prière ou quoi está vira de bolso. la vini pour. Foi promedia, ela começa a clamar, Depuis premier jour te relé, ela quer Deus. il croit bon Dieu, Ela sigue clamar, il continue à prier te ora ela recebia. jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'elle recevoir. For de promedia acaba, Depuis le premier jour, Deus de vai, do ne bon contesta. Dieu te bat la réponse ça. E príncipe de Pérsia para dilante de Angla e de bonota passa. Il dit, prince Perse là te passé devant, il dit, ou pas passer. E de bia passava passa do ne contesta e bia aqui não. Fois passer ou te passer, bah, ou réponse là, fois ça, ou pas jeune. E Daniel sabe que o Deus está contestando.
Daniel connaît que bon Dieu l'a répondu. Daniel conocía a su Dios. Daniel connaît bon Dieu. Esta experiencia con su Dios. Il a espérance avec bon Dieu. Un día acaba, me clama, ela contesta-me. Une fois déjà, moi te prié, il te répond moi. Deus, agora que atrobeta contesta-me. Kounya encore, il répond moi. Um dia passa nada. Un jour passé, rien. Se assim merece nós, mas quer evitar receber, a ver, não receber. Il dit comme ça, un jour, il est capable de recevoir, il pas recevoir. E angelo vira vai back, Les aleluia. anges ont retourné à aller. Pero estava da saco se Deus está escutando. Mais il connaît que bon Dieu l'attendait. Lui. Você sabe que Deus está escutando? Vous connaissez mon Dieu attendait. Você sabe que Deus está Vous escutando? connaissez mon Dieu attendait. Está saco se Deus está escutando. Il connaît que mon Dieu l'attendait. Deus está esperando contesta de su Deus. Il espérait réponse dans mon Dieu. A passa 3 dias, Après 3 jours, semana, une semaine, 2 semanas, 2 semaines, 3 semanas. 3 semaines, Daniel que tu vai esperando. Daniel jusqu'à maintenant espéré. E a angela chega. Les anges sont arrivés. Depois que ela refuerzo e arriba. Après ça, il vient une force en l'air. Se Deus permitir mirar contra que nós está lutando. Si bon Dieu permet ouais contre qui ça va appliquer. Você quer que o mestre que tem fácil assim que você quanto batalha tem aire celeste? Vous connaissez ou même capacité pour contrôler comme ça là. Vous connaissez combien lutte qui gagne dans les célestes là? As não está dizendo na vida, pero anche você rebelde, você quanto Deus está protegendo você. Après on te rebelle, vous connaissez combien bon Dieu a protégé vous? Angel está botando bem, não pode passar rumang, não pode passar. Il pas capable passer. Mas príncipe de escuridade para su dilante, digo, não está passa. O especial que campe devant lui dit non pas passer. E 21 dias ela brinca com ele e não pode passar. 21 jours la lutte avec lui dit pas passer. Ah, Dieu. E não pode passar. Il pas jamais passer. Alabanza do Senhor. Amen. E ele está pedindo ajudança. Ele te demandé aide. E Deus está mandando outro arcângelo, aleluia. Bon Dieu foi um losange. E de peleia ei. Não começa, não batalha ça. Abrir abrir. On vient côté ouvert. E angela passa, aleluia. On vient passer. Para benduna, é juro de Deus. É contesta. Bon Dieu réponse. É contesta. Et réponse. Daniel não está cobrir que sangue de Jesus Cristo. Daniel te couvrit avec sang Jésus-Christ. Estava da estima de Deus. Il te remet mon Dieu. Van corda abo e ami. On songe moi-même et vous-même. Cobrir que sangue de único Ju de Deus. Nous couvrir avec sang un seul petit bon Dieu. Ora Daniel morri. Les Daniel mourit. E não pode vai arriba. Il pas capable d'aller en l'air. Ela vai paraíso bauditeira. Il allait en bas en terre. Ora abo morri. Léo mourit. Amém. A me dá ideia rápido. Ora abo família morri. Aleluia. Não, il va aller dans la tour. Para arriba. Allez. De como? Por que ça? Sangue de bestia não produz Daniel entrada allá em glória. Sans bête là bas capable de gloire dans l'air. E mestre guarda que Jesus morreu ribe cruz. Aleluia. Quand Jésus mourit sur la croix. A você cobrir que sangue de Jesus Cristo. Couvrir avec sang Jésus-Christ. É sangue que não te putri. Aleluia. Sans ça va jamais pourrir. É sangue que te limpia. Et sans ça va nettoyer. É sangue que te purifica. Et sans ça va purifier. É sangue que te justifica. Et sans ça va justifier. Alabanza do Senhor. E Daniel, Deus me será manda ajudança. Mon Dieu te besoin de aide. Abrir caminho. Ouvrir chemin. Para ir e contesta. Pour capable bailler réponse. Para ir contesta. Pour mener réponse. Tudo o qual vou pedir e vou querer. Tout ça mandé eu quoi? Está dinicaba. Lycée pour moi déjà. De como? Pour qui ça? Parce que me está lavar que sangue de Jesus. Parce que me laver avec sang Jésus. Pero me tinha falho. Moi me guérir. Me tinha falho. Moi plein de faute. Sim, bro de carne, aqui você botin falho, bom, tá perfeito. Sur là qu'on a ou pas ou faute ou pas parfait. Pero botar receber de Deus. Mais on va recevoir mon Dieu. Parce que Jesus tomou bom lugar. Bon Jésus prend place là. Botar receber de Deus. Ou recevoir mon Dieu. Por exemplo, par exemple, alabança, se me dá uma pessoa de influência. Si moi suis un monde qui plein influence, vamos me dinheiro placa, aleluia. Moi j'ai pile l'argent. E Axel, meu bom amigo. Zami Axel. Glória a Jesus. E quero só me estar sem. J'ai son besoin l'argent. Axel, vamos pedir homem tem sem para mim. Ni cap dit Axel, o cap mandar mim on l'argent pour moi. Amém. Glória a Jesus para sempre. Glória a Dieu. Amém, irmã. Amém. Então Axel tá como é bom amigo de Axel. Axel c'est bons amis.
Me está dando esa alabanza al Señor. Il y a bali ça. Glorificado sea Jesús. Gloire à Dieu. Amén, hermana. Amen. Así también con Dios. C'est même genre avec bon Dieu. Nós estamos recebendo Deus Tata, Nous recevons de bon Dieu, papa, parce que nós vai na Jesus. parce que nous allons dans Jésus. Amém. Amen. Parce que nós vai na Jesus. Nous allons avec Jésus. A gente pensa, Il dit, tudo o qual você pede, você quer libertar. si tout ce monde ou quoi, en vérité. Amém, hermana. Amen. Sem dúvida do meu coração, Sans pas douter dans le cœur, libertar. c'est pour lier. Quanto quer isso aqui? Combien de monde qui peut ça? Quanto quer isso aqui? Combien de monde qui peut ça? Você pode receber agora aqui? Ou voulez recevoir le cognac? Glória a Jesus. Amen. Você receber a llenura, pastor, você perfeito. Ou va recevoir la dimension parce qu'on pas fait. Você receber a llenura, pastor, você justificar. Ou recevoir la dimension parce que vous justifiez. Cobrir que sangue de Jesus. Ou couvrir avec sang Jésus. Que você manga sunango da papel lenga dança perfeito. Ou le monde qui parle danser en langue, il ne sait pas faire. Amém. Amen. After perfeito aqui dentro. Combien de monde qui pas fait là? Um perfeito aqui Non, dentro. monde qui pas fait là? Amém. Graças a Deus. Jesus está aqui. Jesus aqui não está? Jésus là, É o único perfeito. c'est celui-même qui peut Nós está justificar. nous justifier. Então Deus mira nós. Le bon Dieu, ouais, nous. É mira nós cobrir que sangue de Nous Jesus. couvrir avec sang Jésus. Vou pedir perdão. Vous demandez pardon. É sangue está fluir. Et sans ça continue. É sangue está fluir. Et sans couler. Amém. Não me estende semana, Nous n'avons pas besoin d'une semaine, nem 2 dias, ni 2 jours, nem hora. ni une A heure. vou que vou pedir perdão. Dans le moment de pardon, A vou que está perdonado. même côté à lui pardonner. Ou pedir a vou perdonado mês. Il y a un pile fois, on va capable pardonner vous-même. Ou pedir a vou ser mês culpável. Un pile fois, on va capable sentir coupable. Amém. E botar Amém. será. Et on va capable faire main. E botar lá atrás. On va faire back. Não está usando-me. On va utiliser. Eu não está usando, tá bom mês com mês. C'est au même qui est-ce qu'on va utiliser. On va utiliser. Amém, irmão. Amen. Deus a perdonado o caba. Bon Dieu, pardonnez-vous déjà. Quem está ami C'est pas vous-même. para juzgar, bola avança na C'est pas vous Senhor. qui va juger. Aceitar o perdão de Deus. Acceptez pas pardon de Dieu. Aceitar sua graça. Acceptez grâce. Aceitar o poder de seu sangue. Acceptez pouvoir sang. E receber igreja. Recevez l'église. Lo que Deus a regalado. Ça, bon Dieu, faut Receber lo que Recado. Deus a regalado. recevoir ça, bon Dieu, faut cadeau. Alabanza na La Senhor. balance, La nossa para a noite para Deus dar. Aleluia. Alléluia. Glória ao Senhor. Gloire à Dieu. Seja assim cubo conforme você. C'est à conformer vos la foi. Seja assim cubo conforme você. C'est lui doit faire selon la foi. Alabanza na Senhor. Aleluia. Alabanza Senhor a noite. Será bom o papel como Deus. Mes yeux, parlez avec bon Dieu à soi. Papel como Deus a Parlez avec bon noite. Dieu à soi. Papel como Deus. Parlez avec bon Aleluia. Dieu. Seja assim cubo conforme você. Lui doit faire selon la foi. Jesus por. Jésus capable. Jesus tinha poder. Jésus qui a pouvoir. E tinha unção. Il a onction. A bo querer. Ou quoi? Querer. Quoi? Querer a noite. Quoi à soi? Mas o Senhor me está querer. Du Seigneur, moi quoi? Me está querer de metade. Du Seigneur, moi quoi en vérité? En vérité. Me está mais que vitorioso. Masque victoire. Pronunciar agora é petição específica que eu tenho diante de Deus. Prononcer prière spécifique devant mon Dieu. Alabança do Senhor, pronunciar a noite, aleluia. Prononcer à soi. É petição. Prière. É petição Prière. específico Spécifique. que eu tenho diante do Que Senhor. vous gagnez devant Seigneur. Se Deus me está querendo o pé, Du Senhor. Seigneur, moi quoi? Me está querendo o pé, Deus. Me está declarando me cheio do Espírito Santo. Déclarez-moi rempli Me está avec cette cheio do Espírito Santo. rempli avec cette Me está cheio do Espírito Santo. rempli avec cette Me está bautizando com o Espírito Santo. Mawadu sana acaba. Mawadu sana 2000 anos atrás. O guéri va faire back. Me tá sanar. Moi guéri. Me tá sanar. Moi guéri. Me tá sanar. Moi guéri. De llaga de Cristo Moi Jesus. guéri dans ton Me Jésus. tá receber sanidade da Moi noite. recevoir dans nom Jésus. Adorar, adorar, adorar Senhor. Adorez mon Dieu à igreja. soi. Adorez mon Dieu. Abre a boca, adorar Senhor. Adorar Senhor. Adorez mon Dieu à soi. Sua presença está aqui na. Présence de la soi. Deus está buscando fé. Bon Dieu a cherché. Deus está buscando fé. Nous devons chercher la foi. Jesus de tal caminho não parasse muito milagre. Jésus dit non, qu'on côté le pas capable de faire un peu de miracle.
pastor no tiene fe, aleluya. Pasteur, pas la foi. A noche si tiene fe del lugar que Dios te quita cadena. Mon Dieu veut prier. Oh, necesitamos fe a noche. Priez, mon Dieu. Mi te quiere. Dis-moi quoi? Mi te quiere. Oui, mon quoi? Sigo por Jesús. Oui, Jésus capable. Sigo por Jesús. Oui, Jésus capable. Alléluia. Y te quiere, dice Dios, me te quiere de noche. Dis mon Dieu quoi? Dios, mi iglesia quiere de noche. Dis mon Dieu, l'église ou quoi à soi? Si mi pueblo se humillara y clamara a mí. Si peuple humilié la soi dans la. Si mi pueblo humillara a mí, si claman a mí. Si le peuple humilié, il a prié dans mes pieds. Humillamos a esa iglesia. Humilié dans Reconoce delante de Dios. humilié devant mon Dieu. Reconoce de noche. Reconnaître la soi. Sí, Señor, me te quiere. Oui, Seigneur, moi quoi? Manera babi e woman ni Bartimeo. Même si avec ou te ouvrier bâtimé. Manera basale muere flujo de sangre. Parce que même j'ai une femme pète ses sang. Manera basala sale leproso nan. Même j'ai guéri le pro. A la noche me te quiere. À soi moi quoi? Para mí también. Pour moi tout. Bota mi Dios. Ou c'est mon Dieu. Bota mi Jesús. C'est Jésus. Ella nura di metà. Dimension ça c'est pour moi. Ella nura di metà. Dimension ça c'est pour moi. Esta di metà. Pour moi lié. Di metà de noche. Pour moi lié soi. Esta tumo lo cual mi Dios te donami. Mais prends ça qu'on Dieu bon moi. Alléluia. Reclamamos ayuda delante del Señor. Réclamez avec mon Dieu. A mí mi caso está salvado. Moi-même quand nous sauver. A mí mi casa está salvada. Moi quand moi sauver. Mitad de la salvación riba mi yuna aquí. Moi quand guérison petite moi. Si tu vida aquí en la noche, aleluya. Selon la vie à soi. Porque está Cristo Jesús de mi corazón. Vous voulez accepter Jésus dans cœur. Porque reconoce Jesús a noche. Vous voulez reconnaître Jésus à soi. Porque entregamos vida al Señor. Vous voulez remettre la vie dans le Seigneur. Ven al altar a noche. Venez devant l'autel là soi. Si hay una vida aquí en este lugar en esta noche. Si il y a un monde à soi qui veut recevoir Y Jésus quieres dans la vie. entregar tu vida al Señor. Vous voulez recevoir la vie dans le Seigneur. Ven al altar en esta Venez noche. devant l'autel là soi. Y Dios te va a salvar. Mon Dieu va délivrer. Va a romper cadera. Mon Dieu va casser chaîne. Te va a libertar. Il va casser Te chaîne. va a hacer una criatura nueva. Il est capable de faire une créature tournée. Alabanza al Señor, Gloire aleluya. à Dieu. Hay una vida para el Señor aquí, alabanza al Señor. On la vie là soi. Hay una vida para el Señor aquí, On nangla. la vie là. Adora, 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 adora a Dios, iglesia. Adora al Señor a la noche. Hay más vida a la noche del lugar aquí. Alléluia. Hay más vida a la noche del lugar Que aquí. plus la vie dans place ça soi. Oh, alabanza al Señor. Alabanza al Señor, clama, no cansa, sigue Alléluia. clama. Pas fatigué, pas Sigue fatigué. clama, sigue Continue clama. à adorer mon Dieu. Continue à Ahorita adorer. buen día de bendición, no mañana. Ah, je dis à No aquí rato, ahora aquí. Ahora aquí no tienes Pero no probáis caso me escos. Nous pouvons pas aller à la caille. Pero no probáis caso me escos. On va aller à la caille, même côté. Suei sarakiba saya. Gloire à Dieu. Alléluia. Mi no probáis me escos. On va pas aller à la caille, même côté. Señor, mi ayuda endemoniada es mujer abise y rabakiba C'est aussi une saya. petite main dans des mots. Mi no probáis bet me escos. On va pas aller avec comme ça. Gloria al Señor. Alléluia. Te un video más de noche. Pas qu'on la vie en plus, c'est ça. Damos ora pedida que alabanza al On Señor. la prière pour la vie. Vamos a orar por esta vida en esta noche. Levanta tu mano, iglesia, Levez maintenant l'église. y clama para esta vida. Nous Aleluya. allons prier pour la vie ça. Clama, clama, diga a Dios, Dios, inclina tu oído, Priez, Padre. priez, priez, priez. Para tu palabra dice, Parole nous Dios, dit, mon Dieu, todo aquel que creyere en su corazón le monde qui croit dans le cœur,
y confesare con su boca, il confesser avec bouche, será salvo. il délivré. Será salvo. Il est déjà délivré. Aquí está esta vida, Dios mío, Et la vie ça, Seigneur, públicamente, publiquement, ante esos testigos avec tes que témoignages, quiere confesar. il veut confesser. Va a invocar tu nombre. Que tu sangre fluya en esta noche, Dios. Que tu sangre fluya en esta noche, Padre. Salvación en esta noche. Poder de Dios en esta noche. Repite conmigo. Padre Celestial, Dios de gloria, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Yo creo que Jesús es mi Salvador, el Salvador del mundo, que Él murió en la cruz, tomó mi lugar en la cruz, derramó su sangre para mi salvación. Yo creo que fue sepultado, pero yo creo también que al tercer día Jesús resucitó. Yo creo y confieso en esta noche que Jesús está aquí, no está en la tumba, está aquí, y que en esta noche abro mi corazón para Dios. Perdóname, Dios, todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con la sangre de Jesús y hazme una criatura nueva. Invito al Espíritu Santo a vivir en mi vida. En el nombre de Jesús. Alza tus manos, aleluya. Alza tus manos. Alza tus manos. Arriba, arriba, arriba. Dele gracias. Iglesia, clama. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquel que invocare mi nombre será salvo. En esta noche Él invocó tu nombre públicamente. Que esa sangre fluya ahora. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre por la sangre de Cristo. Tu mente queda libre. Tu alma queda libre. Tus emociones quedan libres. Tu conciencia es limpiada por la sangre de Jesús. Con la autoridad puesta en mí. En el nombre de Jesús te declaro libre. Toda cadena se cae hoy. Hoy. Puertas nuevas se abren para usted. Oh, alabanza al Señor. Alabanza al Señor. En el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te declaro libre. Completamente libre. Toda vicio se rompe ahora. Toda cadena se rompe ahora. Todo demonio se va ahora. Ahora. Por la sangre de Jesús. Recibe poder ahora. Tócalo, Jehová. Tócalo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Hermano Pocinta, aleluya. Alors, chita, frère. Dios está bon, Dios está maravilloso. Mon Dieu bon, lui merveilleux, Y Dios está grande. et bon Dieu grand. Amén. Amen. Nos van a despedir del servicio, aleluya. Na fini service là. Ya web sabor nos está sigue que le hace dispensación. Jeudi, n'a continue avec les leçons dispensation. Amén. Hermana Ingrid, tem les que nos também trata. Amén.